Sang at tay nu boya kain nu pigdeu
Mm. Hey. Ai sangari ko buhay kain de bigil pa uno non de tayo kayo na kunaya ay kapenen nanene tara Yesu oray na nanom okay tara Yesu oray na nanom amrana ba kain bigil pa un tuwo nang tabero nang irori tiya kan kunami tau pa tayo alas na sedang ana ada team song sa musia kain gorobu di kapen ma nakomay begin na bi team song kamera apa?
darada aso ilo kara kingen kain bigni beu yeri ki unami ya kamuna de kano ade tibere na yo sabusi kami kama wakere ke no mo kain korbu mga katawroy kami mana kon yan to paranta sa pere na katawroy may iminay apna makain korbu kamana ko ante paranta katawroy kami ibani ay sa kanakona bet team song Ibunsi kain na no tisim na taran pinariki pa makoron marawa. Ibunsi kain na no takora hay waririki pinariki pa takaya pupura. Ibunsi kain na no tiyono me kaya waririki pinakamay nga tiyon nala. Titatarwa tawana ikunan di nga tanan. Imakurin na ako iya tawana ikunan ipitatimbew. Ibana si tawana ikunan takarwaya takantani nga tarori payakan nuk Yesu. No! Natayari yambara yay debong, yambara takanga nga matirawawat ang debong tuwa na ako agyataya. Iyaro ko takanga nga inom. Yesu etaray ko. Paya kahit tara ko. Amen. Au kapanian tiya kanda tayo kayo, mayroon ni Yesu. Itangin ako Yesu.
No, dadayari ambera yay debom, yambera takanga matirawawa tan debong tuwana kwa gyataya. Iyaro ko takanga irom. Yesu etaray ko. Ay kahit tara. Amen. Au kapanian tiya kan dadayari kayo mayroon ni Yesu. Itangin ko Yesu.
sangari ki paile no poi ya kaini pikini veu gunai ya nang tangiroi ya tamero inono te tairi kayo era pa sinang maenda sinabeti ara sa kapara-para inono te tairi kayo sa kabuperaki mora pa sa kaupila te tatar sa kabuperaki tatar Tiasa monte maka sinupoi ko as kaswara ma monte tapo inono te tairi kayo pundampai pain ka pena o poniki ako poni pairi pain ka pena tairi kayo sinang ibang vetera sa kapara-para inono te tairi kayo ngayon na win am tek sa busia tami merori pena rori na inono te tairi kayo na rori en ka pena tanong oran ka pena ka teka yan te tent ora tanong ora kana teka yon to bono in doyen mamananga tere bodo yaka agi apun tibeton roni na yon di internet sa musiko ko na ringi na iya ko nakatauro iya non tayo silang waki na amtek tetekin na non di chawayo meron namturo ko sa ni iya non di tuwi tayo ay ko nakaparaya na muna kay pun kay dapat si memeran tayo no ko nakakura-kuray na basta musiko tibeton ka pa bugina ba si meron jon na tayo ay kaya na taroy runda simwa Yesu. Amen. Aya, tatay kayo, sinang kanako na kundara sa kabarabara tarataki ang iroy, ayon kaya nakarway wan tairiki. Aliyan na pa si, January kiti tairiki. Ya to kinapati. Tembang ati yan to paranday kayon, tatakaru akin daninin ken tetakataka yan de tent ke yon de bono tak paya punto kina pe maigan ayari nande tayo yo silang kanako kon taratak ayari na wina na tiya katiya so ino tayo kayo asak purin busmaya taratak yang iroy erap Ayaman panan kami rin ako mi kain di. Tiyan ako robu mabandaya pa kain tangaru kain na beto di. Iyari kay gari kayo panan kami rin ako mi nan di kayo. Anda pa na ni Mauri. Iti meto na panan kami kami akan magito kan oranira. Katwa tairik. On Op Radio FM 89. Anak ko mi nan di channel 89 megahertz. Wana Mauri na pa na tairik.
panahon na ba ni ka Mauri na ko imi kami kamdoni na live stream yon na Facebook live ani Adventist Hope yon na ba da YouTube page ani Jano Kiribati. tairiki sinanura tabay takan tabay doon ang kakawak naroon na stakin ng kaibong takay sila no nga nakamatatapay yata ayo on China kura the Great War of China ayo tiyo at kapanan napapagigay kapanan bubura hindi ako nap yatagin na ba tiyo ayo pasingay at dita po ako na ndang invisible may yata may sinan kundi on napa tiyo na ba iyo akatubi on China erangin napapagigay tiyo ay wabui tabun tanga te kilomita wabui matawona tabun tanga te kilomita apapakin tiyo ayo kanan was karawan kabutawa itarawa mai kai nako Sydney Australia terine Australia ekani awa tanga darwan nane mai kai nako terine Australia awa tanga te kilomita awana tata mai kai ngane tara ko Auckland New Zealand ekani awa tanga wabubo te kilomita tarawa nako Honolulu Hawaii ekani tinwa tanga wabubo te kilomita tarawa nako Los Angeles America ekani watanga te kilomita ekani yesu watanga te kilomita arana nona ngwanterang na babagi tiyo ayo kanano na ba to sa karakwana ban karena tiyo ayo sakin na pagige ni kay sa karena na ba dungo na the straight line na ya babak ngana ba sikawene ya narona ne tiyo ya indira na yes animu may grupo wiga itarawa ayro ko Los Angeles America isuwa tanga te kilomita ngayara sa ma kawene arik ndey sana ko tipui ma wargi tanga te kilomita oy pene yon na America yai on mga crossina temerawa de Atlantic nako Europe yaki to kina papakina ay si to tanarik ipun nangoro pakina tituwa ane tiyo ya kura yon China attack the Great War of China. Karena aku karawan dulu tamen nga sa mga nuwari ito ang dugugo nakakatimap yan kaya pun sige na pa ni nakon teta po ari ane apapakin tiyo ay ipaw da China kamata na ba tiyo ayo yan na ba tiyo mayasan ko siya na ko agiyay yes na pa ndawera betiya ba yon tiyo ayo ndawera kiti birim man Hollywood erangin kakanna do tiyo ayo erang natak ya kita yai war Matt Damon wo wata ngata bi mano wa yosina ko yai ane kinakin tiyo ari China konora tiyo ayo e katiaki sagin nagyakaka to na katiaki ba nakota yai ko pa hindi abek me katiaki tiyo ayo bena bausia kain China kain dia pa nakatanak may no yaya kay di ba panganano pa ni niya tiyo ayo iri tata ni katubit ekatiaki ibukin katana ya de botan namat ekatiaki ibukin katana ya de botan namat mon terang ini bubura kay matabaya ka mimi bakonori ta nanno na kinayo nga kito ay nang ipupura tiyo ayo iri tata yang mais ya sibu na yasan mudara yasan uruak yasan tapana pa ng tapay ka mais ya mga karawag inububutak tapos ako may iuruak na ba tiyo ay detay di kayo sinanora tiyo ekokoro at tiyo ayo ekura-kura rin tiyo ekura-kura rin kung tiya sibu mataburik ayo punanao tiya suwang ekatiya pinaoya na putan namata tiyo ane bunsuwa kita bueno pun tiyo ya nakatani tiyo ya nakatani da botan namata man kanuan na magur diri haporo ni kabani kanuan pain kabani ikabubuwa kay karikin tiyo na bayo elang katani ko tiyo ayo ane da ba ya semeroro akin na diri
Saran na ba? Takay sua. Kita kay sila. Nsua. Takapania. Nsua. Takapania no. Takay sila no. Naron naras kakina. Ina nun tairiki ano. Ayo. Punta kay sila nsua. Punta kay sila no. Ay iya kita tabu na koira. Ma ina katanira. Tiyo na ba yo ko na nuruak. Ma tiyo ayo iya ki ko na. Tasa sila kin tairiki ayo ni katiara mon sila ki. Antay ya bayri ya tepa ya yes awaya bure. Tiaswa ke tiamat. Tiaswa ke do tiaresa. Tepa ipara ke ana terra tiaswa. Ki ana terra tiamata. Ngai ana bayri ba esayu ke bure yo. Kunori ande na bayo ya maistakanga. Ya maistakanga ba angi amata aungura na terra tiamata. O kaira kin na terra tiamata ke de tau te bota ke to wana. Karawa ayo atay karawan. O paire ko kunagi kaya na kuna kaya ayo. Tiamata ipapaire kero nan tiona bayo. Mga nasipun karawan yang oyan tatay kayo. Enga takaway ayis. Ita wana daga tara bakaw tamakarawan na tabi mga no atiki panu wab nan mau. Yay takaway yata ko tiamata ba iriyay. O toki na puni kaway ay kana ko demet. Raw yakita wana kaway tiamata. Ita Peter ang tabetai. Ipapakan ikaw ay tabetai. Nano tabetai. Oya ki ko na nesesin tayo nako. Ano ba pari tayo mata amen. Maipon ki ko na anuburi ang nakaway tiyaso. Iya ki ko na anuburi ang napapayri tiyaso. Iya kita Peter. Iya ki no. Iya ki yara. Ponsiya na suwa tiyaso. At kapanenis. Ondori. Iya yamata yata kung diyan na bayo ba ayaki abongan ng suwa kita buina. Kwa kita ba masuwa kita buina. Iyaki apply, iyaki manana na koira. Hindi bongay. Taka na nung kawagi pa amay skirisan na erika na bayo iya tiya kagin kaantaningan. Karawan katirian tayo di kayo mandana tiya katiyaswa. Pa iyaki papane tayo na naswa tiyaswa. Iyaki papane tayo tiyo ayo. Pati ayo ipon karawagi bukin tiyo amata. Ikarawagi bukin katanam, ikarawagi bukin katanaw. Takay sila no. Ay kay baye kay amuan na ni maning at botan namatan tiyo na bayo. Nga nagi asuwa kita buina, ano na. Yaw kita tete nagyakakang nakuyam amkaro. Yaw ay tarayam karo. Yaw kita siryamata. Yaw kita veneniburen nagyakaka. Yaw kita kimua. Yaw kita kebe. Yaw kita matay. Papay kay kanuan suwa kita buina. Uno may bukon suwa kita buina. Ate suwa meron na yamata. Ara kana ba ko tangiram ko kimua na pay. Kana ko tangiram ko siring. Kana ko tangiram ko tekin dan tiaro ni kebe. Ay kay tabuan man kanuan tapay kakawag idura. Ngay day kanuan matatiyaswan tapong ngay. Yan ang nikakawag yayo. Napundiay na sinagi kakatayakan. Tiswayo. Baka nano bakya. Aw kipain kami na. Yaw kimaraw. Marawa kan tiyan na bayo. Kanano pa. Ikaw kugi tiyan matatigrisan. Ikaw kipay kay. Nano na. Yaponu kiraw na karawan pa. Ay kabure. Para tebure. Ay kira-kira ay mateso. Yay yamatay kata ko ba grisan ta po ngayo. Awat ako ba ay suwa kita buina. Sagi ta pa masuwa kita buina. Ata Yesu, ata Kristo ya dawe. Ma ay po nga na suwa. Aki amena ng suwa. Anong punora tira-tira kinda iwanin. Ay nakarawan. Kaya sira inanon ta tayo kayo. Temuan iwan ito makarawari. Wow, tekipan na tinuwan ako ni Mewa. Nawarigyan ako yung wari-wari na pamaikan ng ko yan eh. Kumeta ko online. Oyo diaro asa taira yai pasipun na daya. Ngai sitawa na suwa na ko. Ane ka ngai yataya na yakita wana suwa. O punti sake we ngai ya. O yakimina te kuawa ina nona. Amen. Rau itire-tire kaya na. Ako ba kwa tati ya suwa. Wakita wana suwa. Tisake we ngoe. Tisake we ngai. Kanaro ba ite na te suwa. May yakikawa kina na suwa. Tisake we ngai. Itire-tire na te akata pa iparay. Mani tawa na teka o pun ka khruwa giroi tangiran tiaswa inanona amen raw kana ko tawa na swa tiaswa
Ikuroi tangiran tiaswa irum. Kupun tangiran tiaswa roin wo. Ngana te kirisan ngai oi tawana so tiaswa. Te sake ngai kana ia ki tawana so tiaswa. Ia ki mena to ko wa ina no. Ko ki kona mga reiri ana konte te agare ki tawan. Pa pun te kinda te bai par. E ko akoro ki roi tangiran tiaswa. E ko akoro ki roi tangiran tiaswa irura. Ngana stawana te stawana so. Tasina sira nganda ai tera te so ngan. Suan de tai na ronda satai yai tesuam amangwatap yai tesuai bukin taka musika na yai am license kana ko ki karekean na ona ban karekeak ona ban kasuayak amai si sua ndio na bayo metera tesua stegen and de sua ke de buina suai kai bun suai ka koreki nda bune ban tesu Longo nani kapan dema ko ano wabu indi usena ko atiki bane to na ata mansua atia sua ya dong dia kai ini kapan ai ka ngai puni yo ya sua ngai ai ko sina ko men dia bare ai kupita mai na non dia usia torna ki dia bai ai kona tai ya sua na dia sua de men na ire ko amen rau ai yo to mansua ya ka de bena ko tai ya sua na de men na ire ki dia sua yo ta bot ke Yehowa ke Elohim si ngai atia sua tio sina ko te mo ru wabi do na ngon tenu e ta ko ta ka wan sua kona tai kara ampai te poa e kara o kin tema ki na ko kin kara ko men te pai do wan aga to wan te pai do wan ari kara wa yeta o ai yon te pai na no o ari yan tiran ari yan te kona tai ka te ru wan bo para ki na ko ya Erang tere suayu. Ko ki ma ko na andai reiri ani ke kesa. Ba bonnes. Una tai karo ampai te boa. Tai karo ata pai to ona. Ana ti kai a ko na ma ka teru bu banda taro na ko yin kai tara. Ia ki te ata pai para pun karo wante akin ko na tai ka teru bu ban bu barak na ko ya. E tere te akan. Tere te akan. Bunna te ka te so. Pati suayu. Irara wari kirun teman ke pun tangi apa pun singaya. Ako na tarik tero iriya patia swa itawanen ngai. War eka takin na katia swa itawanen pun singaya. Pun singaya. Ay kare kya buon na ya buaka katayan ta may riyanas man karo ko takatendro matakaro na ikari bay. May yako yanga. Ay katangira iman dawaw te raw. Kuno ate teakan karike kaya iyo isuku yon tururu matururu kanano ba kue kana ko tiaswa o nasim masubum mantai ka kaya ki mu mana penen pakara kinde pa yai makanano ba nasim masubum na amang raira ki o amang kaya takawaya yes enaku terikin kaya ani mai mahane teakan ante pa para itere ita ko katen wansua kuna taya tongaran iyo ay suam ni pakanderia raw kuno nanta pong ayo iya pundun na kinti wan na bayo to karo apirin matera iya nani ka ngari akiaran tiya so oh my ji oh my zi simmandiri aran tiya so simmandiri aran yes unag yakak ngaire ka para pa ini ngare kana sto simmani ka ngare kisa ane temandiri ay taku tiya so pa iya kiri ay temandiri kuna ria nakin mandere yaran tiasua karika karawan no nab kariki ko karika ina bandai di kayo sinangkan kunan mandere yan yo sinako wabu isua takawan sua kuna uri ngata bong ngata tabas inta buia ona pong ampong ina makuri men kasama kuri matekai sipong ana tabas iyo ay suam raw kuna uri kaya bontere tere ngeyo sinako ikay tesua isinay Oi tere. Pasagi bukia te bodan nama dari. Ya pun tete so. O te kaisi bong anatabas yo suam. Saka anatabas de yudaya. Saka anatabas de terera. Anatabas de yebera. Anatabas yo suam. E pun pai ai te so ka suru arana. Yo suam. Amen. Kanuan te suan. Kona taima kuri ai totana. Ko ye mena sim de mane ko nori kapapane. E kapapane na ko ya to suun kapane. Akiat te manna na uru. Kuna ki karo te makuri ai. Te no mo work te melaka de da nebera. Makuri ai ko bon tima to an ka karoi. Kuna ki karoi interayero. Te bunga te tabas.
Ngoy manasim temani, manasim tiaine, mam turu temani, mam turu tiaine, mamman. Mamui ruai na namu. Rau ipene mateman. Kono mateman era kaya tong mateman ibo kay geke iri ay derara teman te pai na makuri. Ika po ngana agi te pai na makuri. Aga to kagi bai ay ipu tura ki ay. Ara pai na makuri te bongai na dia ina ba. Namu sirawana banda tapas. Ei te karakin ngangare to wana. Ayururing. Teman na ba diyo mata kawagin na tapas. Hoy ero ko na patanguan. Anak kain kari penok te tapas. Sinang busi ko sinatanguan kain kari penok ba sinanakon. Te tapas. Ay karaw te ka tuway. Sa karaw te ka ba sa tapas. Ayeng. Isa bubusi. Ay anak ko nungunungunin nungguin na si Mekiro. Iya mata kain kari penok iya tapas na ba. Oh, pwede ka baba na pain Diyaus ibugin ng maguri. At tabas ba ito? Pahiraki at payan na karoya kain Diyaus. Paya mo sila wa. Estabat, ya tabas. Takamimingan. Para sinangin uri ang kayo tabas na iyo, yara kaya kakawag ito tabas. Ipun ka ni kinaya roya yu, waya ka para yu, paya karawa yu, amon na, pamamaraw, mabayan ka pa niya, ginano iya, nanopong, o ito kinkuroy bayan, takay sibong, mga yari karoy ro at pong nga tatabas iyo, at abuya raw, kuno ra tatabas, yaki koto-koto, nakunta pa yan, naro ko lumi, yaki koto-koto, nakunta kay pang, koto-koto rikagi na kunta karikipay. Ni kotaroy makan tuwari karawa-karawa mo napa mamarawa makubra kinran. Ang kuya, ang ngayon. Hindi kayo. Puntias wayewa tapota. Ikaw siya ng makanan. Ikakaulong nga makanan ng karikipay. Datapas. Every time ka na ba siya na datapas, siya kikaulong nga dabayan na ni Mayra. Siya kaulong nga takarikipay. Karikanipay. Sana kung nakanimawan suwang. Apa na suwa kata na namuan na ikan di bukin diya suwa. Takanimawan kan ay ti imere na rama roron no mata. Kung nakarin niya tamam masinam. Paong ni pa sampung yon tiya pa. Ayang ano ko iyo ay suwam raw. Ayo pun deteka pun nang wow. Kung uriya day ay kagi ka rin niya yakaro. O pun kayo dikin takangang. On tapatay ka na tukin tatay. Ana pun ngayon buwan may uya. Babukin dira ay pun tiya tiya tipay para. Makunuri ka na po kuray niya. Ako makarayan na rin natin akinagi. Una karin niya tamam masinam. Paong ni pa sampung yon tiya pa. Kataan ako nanuri pa rin. Tiya suwa nakakapay ako. Inakanan ako mew yon. Pagkira kung unta karaki. Kung unta tiya tiya may riyam karo. Ikataan day ko. Takano wan suwa. Una tayo ka matiyo ka mata. Tipa yan ang kakawag. Sinariyahin tayo. Yarora, karena setang yarora sagi kamate ya sagi ara. Eka suru-suru ay tiswa na ba? Sikata na kinabanan. Pa sinaki ko nahan, insiring arora namata. Sinaki ko nahan, libo ka na ko ina. On ka rike tirawa mata matemeraki na kundi amat na nagyan tairik. Si maniran na nun, anaswat yaso. Erang kakawag yan aswat yaso. Ito ko takay suwan so, kunat tayo. Kung orang kay takahangan siya na bayo, ay takahangan kay bayagya ka. Uka nga yung kaya nga matuwa-tuwa ka kay kuraw ko mga iyin. Kuraw ko mga iyin. Taka nga yarang di pa sa sungong. Taman nga ako ng maguri, Australia, ginusiran. Era ko tayo nga po, takay bibis. Araw ko kaya mga bisibuya, asuk wag kay kiribas, mga wakit-wakit po. Tayin na po. Kung natin na bayo, iyapundo ko nupuakan. Iyapundo nan nakirori ti onna bayo. Imerawa ka teswa yakaman ka didi karawayo angkes karawayo. Ay nakatana. Taka nga ngayo. Teswa karoy suo bakatana kira. Ya karoy suyo ba patiyo nakatanina man taka nga. Di onna bayo. Kaya no pasiri ako na pun nakita ka. Eta ko takawanuan suwa kuna taira. Kuno ti onna bayo ya pun nagbatapay nga taira. Kupun karaw kung nakangay. Kung maruro ako daw am terapun. Kung na lang okay pa yasira ko na ba naman yan ako. Uberang ko mesok na. O kaya ako, aki am terapun. Aki am laptop. Aki am iPad. Yan mo man ako na. Huwag ya tayo. Hindi ba ako nang sini-sini? Ako nang sini nga tira.
Ilokon, tisayra ni karapa. Ko amonion, tetayara ko agirang marunong. Ayar ko naman ira. Ay punta pa yung nakakarong kay tira. Imero kaya kami nagatiyan na katiyaso. Kuna tayra. Ang kaya no pasira na nun na iyo. Ay nakatira. Ano ba sa kaungangay dat? Ilang nga gimewa na suwat. Yaso, no. Sita ko may sabon kaungatigi mo. Narakawan ako. Sabon kaungatigi mo. Naraputag. Sabon kaungatigi mo. Yapar. Sabon kaungatigi mo. Tapo ni kapan. Pabugin tara. Pabugin na pasata ko ba haki at deswa. O deswa. Yakaman katanira. Mente ka nga ngayo. Amen. Ita ko deswa ng barwaywa. Kuna tayo ko taron rom. Tiyaro ni kibi. Kuna uri ang kayo nakabuwin na mo ngay. O kanano no ba ito sikangay? Kanano no ba ito bago ako ang loya? O kanano ba ko punikili? Ay emewa ang kiwi men bago ako ng loya. Wapo ni pure. Ko pure ni ko taron rom marataman ng tiyaro ni kiwi. Ya ikiwi ito pa yara ko usay bugin narataman na. Kuno lang kayo hindi ako nabayo. Tiyapa. Matira. Kita bemari dari kim. Kuah kita ngiria. Apa kentara? Kuah pun tangira bena sira kirum tu bayan. Singwe. Eta buta kata buinan suwa. Kuna tai mataya kina nausirom. Kuna tai mataya kina bunrom. Awana turu temane, awana turu tiaini, awana ko, awanas, ato pa iduwana, yan pa irom raw. Erang tira-tira tesu ayo ada kabane. Kuna pun nagi mataya kina na pa iduwana. Anabuwaram, anakunakairam, anauweram, kian tairiki. Kuna pun nagi. Hita buwagi. Anda ada buwagi. Anda su. Ada buwagi. Ada ko to koraki. Paya sposi na ko suwa kita buina. Nay, ay ako sa nawagi, baka kau nga ay direra, baka naurunong kami away, may ay gubita. Raw, ikaw na enough true, an? May akipan ito ko away. Pateswa, ipon karawa, teswa. Ay karawa teswa, iyak na karawa yan tayo, may iyanga, isinay. Iyanga. Isinay. Iyanga naging mote. O mote, kaya na iya manipayin teswa, pateswa. Kore inta puni paina. Kono ora tiaso ayak yang anna ba mote te muya ko kipena kore isua ke te buina. Yang an mote te muya ko kipena kore isua ke ndi kabana desu an bobo ta ke desu an nga kare aki amena inanon te poke ate tora. Yang anna muya ko nan. Men sua ke te buina tiaso ayak yang an mote. E pun kore yon pa pa ga nta puni paina. Anche se andate a memoria yon de memora sina yon na wowa baba ke baban suwa ke de buina ake baba ka sibu ake akore ake poni painte suwa ro we pon tere tere kai punta poni painte suwa akore suwa ke de buina akana no ite suwa nda poni paina ayanta ite o madan jo na ba yo ye no madan ba nangunan ka ngai ake menin na suwa dia suwa ane kore nda poni paina ai punta ka nga to Wakan na tayo, bayan mo na yung suwa kita buina. Manda ko ako suwa kita buina, manigilan suwa, ante tora. Iatake te suwa, ante bayan akon, uno po pa te buina tinuwa may sin suwa, ikakakakor. O yay na ba ipo ko na, te dekalok. Suwa kita buina. Mena na paina nun. Mati kami minin suwa kita buina, bayan puno ko korowak. Suwa kaya mena, nte buk. Pare ko ako ng kanong kuriyan na ikay, bakuriya ikay, nababay ka sibu. Ani kiran suwa, yang anak imodi, ekorein de boke, denira ne boke. Sinanura to ako ron dayo. Sinanura to ako ron. Pamoti pun katerteria, suwa nga na iron dia suwa ba, enakakiya suwa ke de buina, ke baba ke uway ke. Adak, de suwa kawa de buina ne mawa, o inay baba ke inanon, ari karoy raw, anneki, baba ke uway ke beban suwa ke de buina, ke pun koroy dia suwa ta pun maina. Andeki inanon dia sini berita. Amen. Andeki inanon dia sini berita. O dia sini berita sa tayo pa pun mimina dia suwan sa tabo. Muanterang itapo, muanterang kakanda to, muanterang bimitong. E pun mimitong suwa kita po yun.
Mimitong suwa kita buena. Karena sa nuri yang kande suwa kia korea kin deboki. Ndeni ran boki. Akasukwa kia. Apun tere na banne. Sinang wara kia ndesuwa ka wata makoro ateni wi matuwa wa wi mawa wa wi mawa. Yung ande tere. Angkia sa moten kore itekan ai deboki. Mote ya kore ina non deboki. Amote suangnya sebuni terera. Akiamo mo asin na perita iwan kangai. Kamnana pokin tesuai. O kaki irarikin asin na perita iwa ya suami amen. Daw. Ikiran suwa agen deboki. Akakak. Irarikin tiasin perita. Sakina non tiasin perita. Irarikin. Babukin tera. Akikakan na ton na yaron suwa kita buina amen. Teswa pun kuri, nda pun baina yang anu mut, enek ini nun desin berita. Ada tu wan ada kuri yang mut nda pun baina, akas kuak, ida dikin desin berita. Ai kamani ai suwa, sekin anu apa as isi nai, sekin anu apa kama as bakos isi nai suwa kita buina. Ai kamani ai, asin anu rak kau wan anda tayo sesen kakinado utan anda riri ikanako. Dia akan rusipero, ia tahu apa ibu re ikarawa, apa ya rekarawa ya. Oh, sinata ia nampak sinaka parana kona bantai di kayu. Nano ya pun kau sana apa ia ai kamani ia suwa kita puina ikarawa. Eta uta dia akan rusipero, temu ni bangko ina orang mentepung ada kukari kaki ia. Ni karo kau noran tepu akaka. Nano, eta kira uang bima wanu wati bima ni mau. Ngia eba samuyok, awakona nukam de siri, aku pure. Mga iya itewe ko noko, ngkai ko kamara man na namang watiaso. Daw, ayo, tepa iya teyakin na pa, ibure rusipero, ikaraw. Aka na nang payabure ikaraw. Tira, tepa kita kayo ni bayi, iya teyakin na payabure, paya kanga na pure. Oya yan na buru rusipero. Tepa iya karaw ya rusipero, ikaw taron tiyaso, tiyaro ni kiwi. Tiyaso ang bawan mo. Siri, nana kayo di bayi. Ilipat yaso. Desuwa ng bayi suwa. At katinunga, imatay! Rusipero, imatay! Natabo, sakya natabo, naroon narsasante, akin na may mana. Ingay akit yung amatarang nikakanda to yung yanara. Tiyaswa yangan na titapuan na yarin eh. May yakira unanon Rusipero ye. Puntang irandan tiyaswa, pinatakatakay. Oan? Setaya pa, debure. Naroon nakakarawa yung Rusipero, pununguruwakan na naswa tiyaswa. Ito ko yung anak mga denuwa, ito kipana yaw. Ane karawa ya bure, ikan na ko tiyaswa. O puntikan na ko tiyaswa, debure raw. Ya mata atay kay ba. Ikin ako ang tiyaswa, kaya uruwakan tiyaswa, pun debure. Naroon na Rusipero, yasa nikan na ko tiyaswa. Naroon ay kami niya tiyaswa, ikarawa. Ay musika kaya itayakan Rusipero. Iyak sibako si sinay. Pati aswa yang ay sinay. Iyak ikoroy ay sinay. Nanon na punta yakin. O yang ang muti. Yang. Tipa yay kamaniya. May aspa kuroy di aswa yon baba. Penang kota kinakuntabutan naman tayo. Daya kimay mayno. Di aswa. Ipun na nga na aswa na kung timan na. Di so na maki. Hindi tayo yo. Yang ang tabutan naman tayo. Kiyari ki itirera pa. Itabutan naman tayo tuwan. Yang ang niyara pa tayo diswa ni kapane. Paya nakairi mewi yan ni kapane. May mayna. Pun teman. Karena sinura abera amar tamay yatan doon maki. Ako tairiki main na yosin ako deswa isina ya aberam. Ite akin nagbaya kami kawakin suwa. Pag yoy nangge ira na ron panawa aberam o kakawakin na natin ya iswang mauteka, maukeses, mauswan ako. Amen. Daw, sinuri ang tatay iyo pa ya aberam, ya kami kakawagin suwa. Okay, Yesu ayo sinako suwa pa abubuari kita diri kinako sinay. Ay suwa sinako yung Yesu pa yanga. Nako mude yon asip. Nanon ay kamani ay Yesu. Ya kaman natay na ka Abraham. Ang Yesu ang Abraham bun Yesu ari maruro mga yan tayo nako. Yota ba? Imahin di kinapasinay. Yesu ay kando sinako tabotan nama ta mayay kubita. Ayo ba? Ya kaman natay ya debure debene nubure. Ay ta kwana tayagan ke ya tatana ki don ni bunda na to. O ni yeri ya tangiri ya penangin ni nangai o ngai ya rawa.
Ata kwana teka yota on na irana yen karawa tipure aya papa kiai men pure na kon tiaswa right ya taya yota ba tipure te venen pure ya taya ba pure te pa ya tangiri ani re buna na to ai bukin kalina na su ya pakan na ne yota ba ya kam kaya iman na ba sinai sibuni terara tamakoro na te bi manoa para yo sino ko te su tamakoro wa bu yo tamakoro te bi manoa Tiaswa karawa ta kakai to wana dire wana ko yai terera. Ata kakai ane. Kapaka anti amara ke mai karawa te mena. O kapaka tiaswa ka to bong. Ai suangi asuni terera du ko ya du ko ana ko nande ke romi. Ai kataporo an te bong na ta kani mabong. Ante tabas ai suangi pa naki du ko ya. Eta kona te ka tiaswa. Ona bong ampong du ko anta kai sipong pun te tabas. Pun nak yai. No. Ya tongana bete taba suai suai yosina kote suai sinai. Na ya kaman na tagi ru ya de bodan nama. Te taba san. Ya kaman na tagi te suai ru ya de bodan nama tan. Guess what ru koi sinai. Aswanga ki uno pong ya pong ndu ko de mana. O ta kai si pong pun te tabas. Pun nak yai. Inagi pakan te tabas. Pun nak ya de mana. Ata kami mi bangke ate akin ngin ko iterera puni ina pai kapili na kora bando sinako nda kai sipong ate tapas ni kakaya te mena ipiri unin dia suan te akin kan narwaro ayu ata kona te ate suan tio sinako te makoro te bimano wa te bwana wa bimano ata ku yoana ko moti ai si mandang kami ndawa ni kawakin na uteka na uswa no nano tapas ada takai sipong hari, iya kan wana beteswa. Meswa yusina ko isinai, tiaswa ya kamen suangia sebuni terera. Ai si man nang kami nakira non nauswana ko. Tairiki kayo asna kati ati sirake. Yai ka koron suwa ke te buina ma, suwan tangira ake wo. Asinori anta makoro wo ma wo wan mata yo. Para ko te man na te sarhiri. Tesu. Ay kata Yesu asakin. Yang ay bukon suwa kang ata kapanen kakawag idik kakawag. O yung kan na kaya kay Yesu. Yan. Kaya ka. O ita ko Yesu na ko ina kunatang ida yeo ay suam nanom ni kapania on tam name ni kapania on wana ni kapania. Mo ate suwa ay kora. Ayo ang kay te pai. Heri yakin akin te mo ngayon. Aki suwa ke te buina. Na isi suwa ay ka wawa. Suwa ay ka wawa. Mai suai ka oa. Kona tangira suam mananum ni kapania. Tangira suam mananum ni kapania. Tasa na sisiraki. Ngoya ugo gende pai para. Ipo de suai. Ego wa bo de suan tangira. Ako na suam mananum ni kapania. No, temanen sua. Ya kaman baina ki man dio de mens. Kanawan dio de mens ayana ya Yesu ni coat. Ni kaya Terero buakai. Tesua kau te makaro ane uno wa te kibone ne mau. Ako na tangira yeo ya suam nanom ni kapane on tam name ni kapane on kora ni kapane rau e bo tesua yo yak. Tesua ai kamani ai mango. Saki tesua bo. Tesua ibu kintangira nda suam. Pun kan wanda ka suwa ke te buina. Tenan mo suwa ke au kana ko tangira suam ko ki karawa te pai duana te bo wa garak ko ki suana te suwa te man na irikina. Wagi atong aranan ni bakanderia o kawa kinana bunga te tabas. Akan ni tenan mo suwa kawa. Ay regere ke maratangira na konda suara. Hoy karon di arta ka uwa pare mga tiagin na ba Yesu. O yaro na ba kunat tang arta ka uwa. Kunat tangira rom na yaron tangira mo bonirong. Ata ko amata. Kapun si tangira na ba te amata ko kita ba suwa kita buina. Amani nga suwa ke onoa e punde kere ke maratangira ibugi amata. Kana ko tangira rom, ko tangira tiamba ta ko kisiring, kana ko tangira rom, ko kikimuana pai, kana ko tangira rom, ko kiatong antiaro ni ke, na ko yatura kin. Kana ko tangira rom, mataya kinana pai. Kana ko tangira rom, ko kisirio amata, ko kira. Ko kimatay, ko karine ta mamasinam. Anne teswa ibukira kana yarora no amata. Stangiri ara karo skarine. Stangiri yarora ni kirana.
Siguro ay bahay ka nila ba? Sagi siringiya, sagi kimoy yabay, sagi mataya kinayabay. Punto siya, hey kamani ay. Nako ay ibong tumakoro na tabi marway, wa tabi mo ano. Tay kay ko unum neki yan ako ngorak makuna tangira rom na yaron tangiram bonirom. No. Sagi deswa bo. At yakin na Yesu ni mata yu wa pu mawo. The coat kanawan suwagan dio the mens. Ni maka uringi ba ane dapat ay erang suway maguri riya. Yan da tay. Babukindera. E kora da kay di ba riya yutaya. Adarari, e kora da kan sisiri riya yutaya. Banda siringa apun kan siringa dio amatay Yesu. Pamataya kina Yesu, wabakandang, bay bukin na ba Yesu ang gero ko. Ang gero ka para yan ang ni mais dio amata. Eh nakoy na. O nga mo na nakikinaga kita ni kay dirin tiyero. Aliya ka manti. Imahin ko ni Yesu. Ano to ko? Ay kan ka diri ang tairi kayo. Daw, saki. Tesu ay abo utetangina. Mo ang suwa gayawa. Punte tangina na konteso. Kau ang suwa ke onowa, aratangina na ko yaro. Udaga tiaswa, ko tai wagi aswa na tiaswa te manai dergena. Wagi karo amba ite buwa kara ke ko na mga taro Mauri idergen tiaswa. Wagi atong aran tiaswa anteron bakan diri. Ako kawa kinana pong tiaswa pas at kaisipong. Sa kinatapas te yutay. Ayo pun kota tekauring nga kakawag. Sa taong nga na ba ako rin tangin na matiswa. Suwa kita buina. Ano po nuri ang gagawin ako bauro. Tumakuro na tabi matinuan ni Romo. Taki po ni Ruway wana kung buina. Tayo araw ron tiyamatan tapay ito wana. Pasindi tangitangiri. Pane tangin na tiyamatan nagyakako. Pane atiswan tawa. Payo. Una tayo yun ni bure. Una tayo kamatay yamatan. Una tayo ira. Una tayo matay. Ang kana tayo yayri kitiswa tawana. O ay ko takin titeka akangay. Kona tangira rom na yaron tangiram bonirom. Amen. Now, kami mi baka nasiray sana ko diki pa ni ruwa wala buina. Iyaki karawa buaka ka tangira na kondona. Mga iya tangira pun ka kororawon deswa. Amen. Now, iyaku ruwa ki deswa tangira. E kororoy deswa tangira. Amen. Papaya ikaw uway ka iyatomba. Suway ka buina pun deswa tangira. Una karinia tamam masinam. Puntis wan tangiran. Utangira tamam masinam ko karinia. Kuwaki kamate yo amatanga ko tangira rom. Kuwaki wene ni bure. Kuwaki ira. Kuwaki ko taron rom diaro ni kebe. Kuwaki matai. Ye ingane ko nan sisira kini kangai. Materana ba bure na kana sawani magina ba. Sapun siyo ni magina na ba Yesu. Aki asuwa ke depuina. Sawani magina Yesu aki atakanga. Ika na teka tapay paran. Ika ka bauro. Ika ka ko bauro. Kana ko sisira kindi sira kayo. Ika ki suwa kita buina. Tiyo ni mek. Irom tenuat. Tamakoro na tenuat. Tiki buwana tenipi matakuana. Suru at tesuwa iya hindi. Tiyo ni mek. Ge ka ngay. Sinagi kawa kina tesuwa. Tiyo ni mek. Sawu ki nuru at tesuwa. Tiyo ni mek ina ba. Ete bauro ay mga pun kaya ka. Sinak. Meskatim matoa tesuwa. Amen. No. Tima to atesuan ti onimek. Ia guru aki tesuan ti onimek. Enene wakana rikin ti onimek. Kana soni makina Yesu sikawa kin suwa kita buena. Yay the obligation. Temu yo kwa ke yang kakawa kini ba sinakawa kin di suwa kita buena. Ato ki suwa kita buena deberi ta bo. Pare ata ko amata ai deberi ta bo ngai do ni Yesu. Ia bene tain tio de mens. A bene tain suwa ke de buina. Kana wan tio de mens. A Yesu ngai de nu de mens. Te beri te abo ari e kroia ndarana. Ni kamato a Yesu. To ako na sira te ka kina ba sira ke ana mate pai para. Ia ki kuna anu ime. Aya pun te ka na ba to ko. Ana mga punangan ko na bagay ka na mate pai para. Sita po mate pai para na ba ni room. Sa ko. Ato ki suwa kita buina ndeberi ta bo. E perata makoro anu on tembato ona. Eta ku yua noria anaro ko pong ai kan nakarawa deberi ta na bangkai ai matip ari terera. Matip yuta.
Siya kaya ron teperi tayo karo ya mami pa kasi bunto pong ngari tau pe ya ini kos na ko ya mantia para iku bita. Pakyo ina kaya bu sumaka nimena na uperita. Oh iya ki ini ya bunda na taya kaya yo. Sari sana. Ita ko yo anoria bonga ikanda karo ya. Bayo teperi tayo ya mantia para iterera ni bonga kake. Ete ye teperi tayo bo ena karo ya me iterera ni bonga kake. Punna na teka yeo. Nakarina ushuwa iya. Onna korea ina noia. Onna aswaya. Anga iya. Pawa matraw. Itire gai. Pakonora tipiritari pu ari karoya Yesu ni kamato andarana gemeten trai bangag. Kamato Yesu age de buina. Papukintera. Yagi mena yon baba ge sibu maya korea gi nanom tiamata. Ibarwaka. Ako pun konan guilty, konan feel guilty inge. Tiwa mata. Kana konan karo tapai abure. Semea pun bure tapai na karo yai. Konan feel guilty. Babu kina pai. Yai deswa ni emena inanom. Ayasan nuri kia deswa. Inanom. Ayasan kari Yesu inano ya no mata. Ne bukina ako tairi ai. Ako tairi. Pai bukina pa. Yaki wuta ki deswa rengoa ni baba ikasi. Ya unika ki inanora. Dabongai. Kanu ante perite abu ani. Emmenan tenano. Inano yatano ni maki. Te kami mina batuona. Pai mani yaki. Pai karawa ki te perite ani. Yaki karawa ki ngangai. Nakarawa te perite abu magrisan. Ay ka abu ay ka separuh. Yaki. Emang apun te ada na ba? Punti iterara na ba? Nakarawa ya matepatari iterara matepatari yuto raw. Semena yang ay lagirisan, silang tawanin ng deberi tayo po. Mayara, kaya tayo nakikay, buni tirera na, buni yuta na. Sinang hindi kingan ng deteka, sa karimeram yan. Tayo na raw mataro, tayo na raw mamano. Pasinakaw ka na bugindik. Ang bugindik ilong, nakaw ka na bugindik na ko yung tairiki ay. Tapos hindi kaya na nakasa pa, sirin ngay rakirisan tapos ngay. Sika nga andin, sirin man dita po yung. Saki ko na andin, hindi man tiyak yaka man dita po doon. Sirin ikay, pwede yakin na pauro. Ika makaro tenung ate ki pano wam naro. Panasintias ang kami, kapanay kami, nun makinan Kristo Yesu. Raw, ana tamo anong boy. Nasintias ang ayra, nun makinan Kristo Yesu. Pakampenan, karina Kristo, ang kami ang nakampapes, tuwa kinako na nun Kristo. On punura te teka ni umina. Aki ate yutaya inanon Kristo. Raw, esyo ko te yutaya, esyo ko te iterera. Pamukintera, ya pun teka kinta te pwede. Kana ko amena inanon Kristo, esyo ko rikim ni iterera. Esyo ko rikim ni yutaya. Aki anan. Aki ate yerene. Aki ate tero. Diyo amate ato, aki aron. Aki ate ino amata. Diyo ato ay buburaron. Pasiteman ng kami, ni kapanin kami noon Kristo Yesu. Ako nora ta kapanin tekan. Ang kananapay Kristo kami. O tan na ba? Kanuan na ba kami? O tan na ba? Na yeron tetek. Oy raw. Ay na para tetek kayo. Sari ki ngay na pa kanuan na beram. Gapon siyak. Baka hikiribas ngay kain ni maraki. Ngay kain mereka, orang kita kain niya. Aki arikiran, dari kini terera. Aki arikiran, dari kini utaya. Aki arikiran, dari kini yepera. Ada pun nama nama tadi eso. Mereka yakin tadi kibuayu. Pangkisian apa situ akan orang Kristo. Sarin. Ante tayo resilin kana pasaran ito pagrisan ngayon pa yan pa Kristo. Kanuan na pa peram goy. Kanuan na peram na bangay. Sarin ngani mga nasunod ma Abraham Nun magi Abraham. Ay dama yung amatan ni kabanay. Te utaya, te tirera, te sentaire. Apan inubuki. Yan tira Abraham. Wan tata buhasi din niya. Raw kono na deswa, anaswa deswa, bunputun roy tirori. Takay ni pairen de musikita. Inapay na deswa yu de musikita kan na stegin ng dai kano. Kam na tete, kam na maguru na yero amata ay kanang musika kita kayan suwan de ino amata. Suwa kita buina pun suwan tayo naman. Suwan tayo naman.
arang ni kakawagi. Oy kauka ki mani apan tia suari kara oy nura ki asin na beritan mani apana. Kono ramote ki kara tungan bota kara yon dia ba. Ongke kara wagina batia sini beritari yon dia ba. Ari pun ka tutungan do yari kara. Kono ri ka yedete ai ka iwan ndo kosis inura ki tia sini beritan mani apan tia suai kara. Iano pun ia iti original ari mani kara. Ia iti mani apan the original the temporan ko wari kara. Seta yan de para paino nung dumon budak o dia suai so nga mo de bena kara o dia sin berita ana suat dia suai nanona e kamena ke ana suat dia suai nanona nung da sasanori imena ana suat dia suai nanona nasin na berita ana suat dia suai bun ana na kain to kanu ya dia sin berita ari ai de yan kirubim dame ya kirubim ina no yon dia bari ara ngata kini pa yan ka igara ai pun na ne roin ko ai pun dapat roin ko desu ane erik ba an na kain tukan uya desu manterang ni kakawa ki suwa kita buina pun makoron tuwang kiriyo na basuwa kita buina ane karawa ya buri o ye kana ko desu pun te kana ko desu de buri pun nanero yana maguri desu kurua ana suwa desu o ko buri ya pun ko to iguna ba desu an tayo na Pante tayo ka newa e burian. Yak pun ko koto na bateso. Na kuno na teso. Sagi te pa ya tayo na kamewira. Naron tukura ke. Naron kay kamakawagi na teso. Bakam na kamewagi ay. E kain wa te kan. Sagi kawagi na teso. Pasi na kamewagi ay. Si kawagi na teso pa min na sa kamewagi. The fruit one SSN kamewagi si tangira iyo, si tangira teso si kawagi na so amen. Saki kawagin suwa pe ina kairira na kunta kamewag pasi pun nakikunan kawagin suwa ni kabari babugin na pamundaman na ngairay ka sinang buwag sipun nakikunan dori o ane taka nga mayari teswa yapon kutukutuira naman tayo nako yaki kunan ni kamewira teswa te kamewag ane menantukin teswa ya kairira teswa na kun Kristo aris kamewag ye pamatin Kristo yon na kayo mga ti ako yan na sa kamewag yan. Ano te pa yari kunin Martin Luther? Saki kamewag in may sin te pa yari ori yari skaroy. Nasa kamewag man te pa yari san karoy Yesu pukira. O wana te tamay ari skaroy man. Bahay ni kabanin ni kawakin na. Sa kuna ni kawakin na yay tesu. Papugin na ba? Yari ni naro tesu ya bukira tamin tesu ni kawakin. Anas wa tesu punta kawain ng kontino amata. O tukukuray roin ko. Karena ko kuno ko roi to kukure indi ona bayu kawakin suwa kita pugina kuna nuria ina pitak ya monna ita Yesu puni Yesu atakin ngana kam tangira yo kam na to min na uso kuno ra Yesu era karoi na basua isinai puni ngaya na bara e karoi na ba kariki pai na kan pai Yesu ai kamani ai mangwa pun tiasua ai kamani ai mangwa Sakin ano ba yes pa ko si Yesu ndeno to man sing gebung yak ba de miri ron ni Maria yak hay kamani ay ngay o yo na ta ka Yesu kana kam tangiray kana stangira Yesu ngay ra ka Kristian pas stangira Yesu ngay to ka dani ni min Kristo sina to min na naso o yak ko corona so Yesu matias wa tatam pun si to wana teswa kana skota tangira ni Yesu ko san ka o kinan teso yung ya ba ron Yesu sagi bugin ka mewo may bugin apa yesen kamewag amen anas na diay natay terari yo inta benna na suat yaso iko khoda te buru paya tagi te buren teso mangaya kanano pa sa kage ate buru no sa konan nata te buru kanano pa sa ta upaya ke teso anam maguri teso iko hasu te buru iko to ko tunda na ko burenan ko wang burenan banan mata kamewag iro ni Yesu Kristo. Amen. O anda te pa yan dia indire saki kamewag ibugin kan kawagin ang suwa kita buina. Sibun nakikunan kawagin suwa kita buina. Ay sipa kawagin na nakanano pa imega tuwari pun na nora. Aya kunan bukira ni kawagin. Aya kana skagi ate suwa yaga te pure. Kana ate suwa yaga te pure ay pun te pa ituwanan. Maya kita ate pure ngiya ate suwa. Waya kita ate matay ngito aya kikangay te suwa ko natay matay. No.
Tesua kosi paikas kainanu inanu Mauri. Eta ko ti ana teka teru te bimeru ai sua Monteroi ana sua yeo e ka mewa tame. Ye kata ko bangero ko Yesu ya ka meuna Yesua. Ya ka ke Yesua. Pun karawa nororo ana teka Yesu an mata yo te mokoro mewa te ki bona te bime Yesua. Taita ko inanu mi bairo ko ban nakaki Tesua me brabes. Ia kiro ko pan nakaki me iro ko pan nakakoro bukina. Ye ka paran ka ngai. Nge man nge te tora sua ki amaisan. Ina nun sua ke mais ina nun te toran ia ina besua ke te buina ina non. Eria intereterean. O Yesu eta. Taita ina no mi bairo ko panaka ke te sua me brabes. Ia ki teta pena ko nang ka ke nang ka nang ka tsui. Iro ko pena ka khoro bogina. Tirana nun te ka khoro bogina. Ina ko te ka khoro bogina ke fiu ndada ni matang men te ka Greek plero. Plero nanona. Karawaroi konna. Make food to fulfill. Kana yai te mango dan ato iki kai ko karawan konna ina toroi on. Ane te pai ana na Yesu. Iro ko Yesu pena kona roi te sua. Ina kona roi te sua. Ina kona mango. Ai ta kona mina pai kwa wa Yesu ngami banga Yesu ai na karawa me on naba o e ponna ki na te tauroro to wana ke te tamru to wana mente sua rau e ponna te na te Yesu e suai baka karawa e suai me on naba e na ponna ki baka na te tamru to wana mente sua te tamru kana kono tamru te kariki tamru te pa yana mo re gan ia mo ta kakawa kina men bokon te sua Nagai baneri on te suatu wana marau rau ki bukun suai kai. Ai na tunga ki ba e mangori nu an te so rau. Ite Yesu kana no pa ko ka ke ipongan suai kai. No. Yesu eta ta na ko mangori nu an te so. A te ta ko mangori. Hai pun na ke an nu an te so. A ko na te ka ni mina. Mane to min suai kai ndei amata iai. Na yaron na iri ni ngamin te tairiki ai. Oi na tonga ki pa ka na tun wen des. Wai para te kayo. Yang ana itu kuri te tai ke. Pai takin suai ga in kapura ieta. Pa mi pai te boda namata. Ami pai ga in kiribas. Kiribas po Christ ena ngwa ki ngai. Kiribas ti bokin Kristo. Ami pai Kristo. O ti suang mi Kristo nga to tai. Saki wota te pai ki to wana ara. Pon mai ron Kristo te yan ko wai. Ete na Yesu na plero ena konda ki atesua e kwa ba konda ki atesua Yesu anu pun taraya nora teki bona wa na dona wa wi mawo seta yang aira pa desiri siri singa na ko benuri ati amata ko ba sepoya ki ko wari an siringa e mate wa buren nga mati ati amata an ko siri siri man bonora na te ka Yesu kammo ba ya tonga kina ko ya ke ngwa kuna tai ka mate yo amata pane ka mate ati amata o ya na ka buaka ki inte puta ki musiki te o ngai takuna ko imi pane yon na kontarina o yana nga nga puaka kia inte bota kina musiki te ro Yesu ya konda kia ki tesu stebu me na to hari ki tesu ai kai parenge ko pun sipa siringa ti ameta ko pun siringa ro in pem na Yesu nga iya kana kon na kontarem ako sanar ko san siringa kana ko kai di pa inanom di bam ko san siringa Sakna ya mato hari kita semua. Ya magnify di kita lo Yesu. Ya kama to ni kama bura kita semua ni kabubura kang hati dai. Yes. Ya pun konda kiari mangkon tesua Yesu. Ya kar kuari kin dia rupa. Enagi kirang bibe de uruakan tesuan. Ena pun nang mato arun uruakan. Eta kuari mina. Kamu mau bayar tonga kia kangai kona tayuene ni bure. Ngaira irura, the act of adultery, kana po ni mene te mane o te haini, isina no kunte mare. Meta ko Yesu ikai. O ngai ta ko no mi pane tera te haini, pe e kai ta na ko ina. Sa ni mene no pura ia. Ina nona. Da wa ya punda kia, ya me to iru ni Yesu. Ise ya konda kia ki tesu. Ya kan bi beteri ki ya ko mun sia ta ko na po bun pura te mane me tene ipure. Manga ya ba ko si tera te haini. Ako matay na ba iruno? Apili ay chona ba mo yan? Yakaka. At ano ba itaberan pa ni kayo? Manika ngayon ay mangok. Wasa ni bore. Wasa ni bore. Esa na tayo kay Yesu.
Mandarana ni kapatid. Darani Yesu. Sa kamiyawag yay. Ano yung natakamiyawag yan ni Yesuan? Imew yay. Bakit yung nakaroiruwag ni mata ng tungan mo yung deswa? Sa kikonan, nakaroiruwag yung tungan mo yung deswa. Pagin tira, ay pagin at sipon na kikona. Nikarikati roiru may. Sipon na kikona, ni kawakin. Masiya na maguri deswan, kokoda debure. Payetagi debure ang deswa. Roy, pep. Oh. Siya sa kapaka. Sa mga kapaka na pa, pagin tira, pagin na ba na suwa, tiyaswa. Pun benan roy, tiyaswa. Levo, sa tiyaswa. Bun ngaya. Understanded dan. Saki konando ko understanded deso. Sesa pa konando ko ikan na bundin duwari understanded ni nanora nubuki dan kawagin na amen. Raw. Kawagin ang suwa kita buina saki kaway dan kamewak. Ma suwa buina pun kotan SSN kamewak. Suwa kita buina, tekin na tayo ya kakawag ino ang deboton naman ang debong ngay. Kosa, tisa ko rin atiyaro. Ayat aketukin na naso. Tukuawa matagasteka yung maguribay na, apen ni kakon makinaso. Amato ang nagitutok raw, itekin ni kay tawita, amato suwa nagitutok. Akarawagin tukuawa matis. Awan debongin na likawagin na banggibong, debongin na kapungan naki, debay paran, dadapon ka buwi. Panano na, wag yan at eka para. Wag suwa kinanon para. Papunta na ni kapanenis. Akya ako na ni kakebe. Buwa ka raw ay ron datan, ibukin na yung yapa. Buwa na ba, itin, ilo yata man, bukin na yung yapa na ba. No, hindi tayo yun. Tiyaso, ibiti yan namatan ko kiyan na kung nanasuwa kita buwina. Ibiti ko tiyaso, hindi tayo kayo. Ako na mga yang oyari ko, ano mga kiranas mo nakawagin na, parang kakawag. Isway penetay na. Isway penetay na. Isway ka na pakakarawan mo nab. Isway man ko na ni peninabatay na. Bakit ito gina? Yaya naman ta tiyaso, ang buong yung kaisira. Korea kaya naswa tiyaso, inano yung mayayang. Ito ko kasos, naroon na sa kakinanggibong sa mga kogyan dayay. Inano makaya kaya Isaac. Agyata wana suwa tiyaso, maunang makina ni Yesu. Ay kay tanan saints. Ay kay tanan santo. Ay kayo amatay karori. Akawakin na nasuwa tiyaso, maunang makina ni Yesu. Akapaya ka nakakawagin na nasuwa, paungan hindi ay indo kung takay ni kamewari. Paungan din inano dakawa ni mataruana. Erang kakawag. Irakin suway. Sinanura ay takay ni kamewari. O sinarin dakawari ni mataruana. Sa kinano na ba sa kamewag ay, the fruit ari sa kosa, inanon kawagin ang suwag, ba si tangin na Yesu. Si kawagin na ba si tangin sa kamewag Yesu. Ayaw na bibiti Yesu na ko yung mintay kayo. Ibitiin kami ni Kapan. Baka na mga tarati suwa pa tapay kakawag. Ila what it is. O yay teman na tisina, yakay na panasina. Nakuntiman na sa kaparapara ng ginak. At Dwight Moody. Ang ginak sa kaparapara. Gipen yan nakaparapara Moody. O ya kita para tiyain na yung etawa na pa yung nasinan katsikisikyan ang Moody. Pinakamaura Moody. Narero ko Moody, ano nga, yatay Moody pa ng kamaura at yatay yari. Yaki kan kauray bay na. Yaki kan kauray bay na. Ang kamaura di sa kaparapara. Yaki ano na ilasinan, una kamaura at Moody. Ngayon, yayo aso na. Ngayon, una kintukin tatay. O yata tatay, mapora, ikarang kakawag inanon bay na. Yaki anakon Moody. Yaki kan kauray bay na ba? Yaki kan na nga na mapura. Kaya lang kakawag ilong. Daw, hindi tayo di kayo. Yay payay ka ko taw-tawin na nun meom. Yay payay ka taw apun sukuna ba ko. Tabi na bang kay naririn tawin. Kamatuay ba ko. Asway ko na anak ko may nanon pa. Waki kan na nga ni Yesun. Kau kapay mo, kamauri mga yantay di kayo. Nangan na meom, timewe po. O ni mga tauroin, kawagin na naswa. Waki tauroin, mga kasukuyaro ng meom, magyangkagay. At ito nga yan, taw-taw ko. Man ko na nga meom na bandabong ngay. Patawa po kinapay, ito pa hey, isuwi na nung, ang ako kikanikitan na. Kuwagi ko na ni no mataro. Kupon sino ang matay doon ni Yesu. O Yesu ano yung makane, kunan kayo no matako. Ito kuwawa, kung hindi tayo kaya.
Payatangin ko Yesu. Paano mata Yesu ungwe? Imma ta ibukim. Imma ta sibuki ya tokora kai karori. Imma ta sibuki ya misinare ki anta irik. Imma ta ibukira ni kapan. Pun oindo ko ni Yesu ina ko kori ya tokora kai gabua. Ai gabure. Ai raparan. Ai raparan ba yana pun Yesu e bondo ko ibukira ngai dai kai ni kamai ka tan pore. Pun na ke teman na ko roi bora. Ma Yesu. Ako na nang nila temeu men ka ko kinanda na teka. Ana mana ngana korak nispa-spa ipipan nako imia nako nani kaya kaya na pesira kaya neta ko tumuan sa sirak ay tangira kaya 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 ikawawa suwa kita buina punna na ungun katandan dia so ibugihan na mata alam ko yo ngai takawawa ikawawa ya timatuan kakawa kaya na suwa dia suwa akita buina nako ya krisan ndabong ngai ngana ko to bayis tetiakan man minung ram dai kaya kaya sana tako denua ikawawa ya kaya tukin na suwa dia so anak ko kawawa ya kaya tugin suwa kita buina kaya kana ban nam yes daday di kay at kapanya ika kawawa ya na tima to ano mata tia suwa at kay silan kawakin suwa kita buina ana sita buo mo yung manal kaya sana pa chik yes na pa nakon tepe pa ano na po sa nakoy mi nakon na kanda yung apong te kay sila ni bangota iya yo matay kasan sino po ibangot ayo ni Kiribati mayo te bangot egi kona nur wakio sa nanori na konda kente ngapo kanna ba ni kapaya amen Ayan. Era po de. Ara sa kapara pa ano tayo ni kayo. Takauring. Era hindi kakawagin ako ira ibugit de. Suwa ake sumulitan na tayo ake dobuina. Tayo ni kayo asina apus maya kan ibignibew. Ay bugin kunaya. Taw namin de meroro tayo ni ka ayo. No! Natayari yambara yay debong, yambara takanga matirawawa tan debong tuwa na kwa taya. Iyaro ko takanga irom. Yesu etaray ko. Ay kahit tara. Amen. Au kapanian tiya kan tatay kayo mayroon ni Yesu. Itangin ko Yesu.
lagi na pena na koy. O kiria. Mabon ngaya. Ena kamako. Ene kimari nei. Bai Yesu etangirira. Ibuin si kain no tisim na taran benariki pa makoron narawa. Ibuin si kain no tokorahay waririki benariki pa takaya pupura. Ibuin si kain no tiyono mekia waririki benakamay nga tiyon nada. Tatatarwa tawana ikonan di nga tanan. Tamakurin na ako iya tawana ikonan ipitatim.
Onika penika upai makesia na metokin na natangiray buki. Oh, nanori nano akan taninga na makuri. E bonsi kainano te sim na taran, berariki pa makoron narawa. E bonsi kainano te korahay. Yeah.
Aya, yang ati kan kakai tahu no koimi ana kora kini kapene ke kam timeton doroni dan kakatua tairiki. Sekolah ya inon te tairiki ayo. Kam timeton na doroni na mona karwa. Ya pene kanon te tairiki non te ayo. Kam nang irara pa. Ito pa yaron tugin na program inon te tairiki ayo ya kapene na ne. Kain dero de kita ke mai bikini pu. Sinang ini kakay daw na may bugin kunay ano akin ti anak kapepe niya nukunay na tayo kayo kapepe na para korakin kape ni sinakay ni na tataro sa buhay para kita taro asuara Montemag sinakay tao ko rin kinunan tayo kayo kora pa bugin na pahin kape ni sinura tiroy inunan tayo kayo sinura rasa kapara-para inunan tayo kayo iti medon imarunong pa na nando kinaro na napun na ron Mas kakay daw bugin na po ko to. Kuti meton meron na sa para inon tayo ya po inori iruya na para tanda ni inon de tayo rito na meton. Ora pari ki bugin Mauri meron ya ara tanong ora inon de tayo kayo at meton doro. Ora pa na bugin na rebi ara media ara PA system mas si meton. Kabona inon tayo kayo anang kaya takangan ko yaya ko ora pa bugin de pain ka pa ni. Nintay di kayo, asilang panan ako. Sa pusiyo ko po kung nakawag kanila doon nintay di kayo. Kung nila, kawag kanila, di pa rin mamanang ang tabog ay sinang kay noon tayo. Ang kanila tiroy noon tayo di kayo, katanila noon tayo di kayo. Ay kayo nataro, sa kinarorori na sa mga Yesu. Amen. Amra ba, ano ko rin, sabihin, nakon anta paranta. So, ako nakaas po, yan na paranda. Bugin na kainin.